Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ai bagi hikinjat bahasa dia ka liga kam ke jumpai jonga macua ba bentik sepi pai ba 100% na jingkit jongya mtakala ya lasting kinjat makadaw ini sting long dan kadaw benukong boyo komplain kong ba dan diberi bomyo pension dan diberi bomyo rekorai sepoka personal department bat kumta terter tadi kadaw benukong ba bangyo komplit. Kalau kata ngalai ada creation list, apa boleh di setiap negara. Jadi pengalai ada creation list, ngalap siapa diberi di bangyo, berai support ratus department dan bangyo pension. Kalau kata kupon dari ibu negara kabinet, pokok nyilam jangan betul penrat sama. Lembaga kabinet dulu lah pensai bala, berai itu dipus, kemudian lais hajan terus pak lais sendiri. Dikata di gawe ke ba bangsa setenat dia kena government begitu kian dan bentaban pendek ya kam dosa langkahnya minta di bakla di pisan ni bakla di oksari sini berade kamu juga akan mengerak di bahan ini smart tadi kita akan mengkong baga kinkip dengan lasting dan kada ba ar kalau ba hadim bang layo komplain lagi menjuslong di aja kas department di omba ba kisuyo ateng kamestro. Kalau kata lagi komplain lagi beri kebayo kam di omba, bahkan lah aja di jakarta layo tentang kamu seluruh. Jadi hadirin bang layo ke report ini, layo ada report kepala pensiun apa ke department ba nadu ada kami seneng, kino diberi ke aja kas sarkar, kino diberi ke aja kas sarkar kan sungkam direct way hak itu script 4 ke 3 kata muka outside the purview of DSC or MPSC. Kakamram itu officer ubade yunta ban soy agreement में ibri ba ajaka kakamram itu officer ulung bali hindu UDC ban yekin halo kanik ordan of this personal department lembag kabinet mukul haka ahnu akos ahja kanyo. Kakamram itu officer dari hindu UDC na benta ban kam direct recruitment ya gini diberi ke aja ke sarkar kata atli kikam ke bawah yang mentah ni kalau ini ke bawah sepenat dengan sarkar lah le kam ke bawah nagian pai ba ke kemudian kedai kita di bentah bangla sedikit dengan plastik terlihat ke bawah ong sehi ini kalau bala ini wan lo ke report ke bawah ngayo hadir Magidan department bang empat yo kumskero tentang ngamla dan lek dan jaga jaga bang ngamla belisip tentang empat yo tentang asura api kami di department mengayo thumai hadir batka kita department di lomba total vakansi ini ke bang ngara antara sudung lais pa juga lagi pos di pokok department kidon cispa harwe lagi pos mau kerwat kedon hadir teli civil hospital kedon lifestyle teli dan teri pokok kedon lifestyle teli apa DCMO Paslong dan Takatli District Medical Health Officer Paslong Takatli balai atli nomor ko PSC CSC apa dia report kita civil hospital hospital dengan Katnatli Mairan dengan Santli apa DFO territorial forest begini DFO territorial Jowai dan Light Pratli ni post DFO West and South Turahil dan South Santli DFO Wilianaka dan South Tali di total forest kedun kendai penyu teli social welfare kedun tang kendai teli ki vakansi nata fishery kedun kendai pelai teli apa directorate ente head office kedun pelai kendai teli ke pelongwa kalong ba lifestyle teli ki bakan tai possible jadi jingli kalong ba ni director jo ketua health apa office lajong kedun vakansi apa office directorate vakansi lifestyle teli office lajong umrah bentuk official Hayi macam mula tu muksid. Tebeli kong lang kinyaram tagiwe. Tadi beli jese gani kapau kapalang badan mano pressure yu vector dan tu muksid. Ramdan no pressure tu mula tu muksid. Ajisa kar ajisa kong balong higa ati report giwe kalong ba. Ada gula penting sepok DSC dan PSC kadai kamram jong itu PIO dan tho antu ba penting sangat la penting Cak dia si nak tagi vakansi, ini kan penting ni. Orang baik balatung official nak office tu director. Lagi jingli kalau mabali director long lampinya nak tagi we. Pada office saja umlah bentuk official. Pada vacant post
Di balik mulapnya entah gue. Ini kadai ke bakadan pressure macam ni. Kalau benda bukan ni kalau benda ni kalau kalian tambah. Nah kalian itu nggak aktivis kalau bahalar kan ni ngam songthai. Memang alias tu ya TI kalau nggak buat tinggali itu balik di timit poka DSC. Kalau kan ni bukan force kedau you. Kata kalau nang ada hak TI kalau kata. Pada mendayu TI yang telah bantik balik u timit poka DSC yang ini bukan force. Usul orang bantu ngapsiak mah. Kita ada ke kedua nak kalian dengar aktivis yang melawan pil abadi kani ga jingle ke jingtung ofisial tu ni rektor na benda diwe ni ya office la jong melawan tu ofisial idan haki sini di bensawan ngan saya tak kuat balik nak kadau you ila saya tu tak poin kalau ba kumara kan mencua orang ba apa yang tim di ai minister apa yang nanti hadirin balayo jingbin negara SC kedai kamram jong itu bisa dan ayat pun itu staff dan gila asas selek untuk SC di kamram mau bisa sementara ada upung ye tagi minister ayat pun menno ndi ba direktor ndi ba direktor apa direktor makan tu ben ini smart bomdai belum kelangnya namanta ino di bawah halor don south santali dia for yang nakal do south santali the total forest kedun tendai pinyo teli social welfare kedun tang tendai teli ki bukan si nata fishery kedun tendai polai teli apa directorate ente head office kedun polai tendai teli bukan si apa district level kedun san pusat teli kata dia apa fishery te apa purudi kedun total presensi south teli purudi additional chief engineer purudi western juntura kedun tengah teli purudi central division jawa kedun teli Purudi South Division 2 by dan Yoteli, Mechanical Shillong dan Mechanical Shillong dan Kaweteli, Mahkamah Division dan Yoteli, Purudi Division Long Strain dan Santeli, Batura Circle dan Tang Ateli. Kita deki bangayo report hari ini ki sendiri berada. Kia yang kalau kali ka report ke bangawara IP minta galong ba kali ke vakansi ke bala ke civil hospital. Ini juga digeli ba lah civil hospital. Civil hospital kita di Bekasi live musauteli yang ni apa vakansi ke balango agalong ba am cuma tho ai bala intimate dan dapat tip for the AC hente la sutho dengan ba na thum official tu director iba nang le kurai sekali sini ke ba ko nang kalian kabinet apas ban le kurai tindak lain jong ai tu rom song than ban se ka don ke meeting dia lam tip na ban tip dia ta le se kita beri ho panrum kimrum girum de giwe ti ke tu rom la sumit ko ya ti ai ban tip di pandalayu kakateng teos nem kano jijuan badakano korkom badi bandar berai cekti beri baju kuar pensiun do lale